Socha mga iman. Socha mga imaw lang soma. Koras pa soma kin kapag apyang kaunori aw-yawi yat maula. Socha ban maula lawi pain mi ay panin. Ya important yan what of masan and coach. We te kilaw mamorke. Kaitan yan aw-yaw te kanya cha arinak. Kilang wan law na chay kilong rechay o kiye account of ban corporelong filling up our cups. Amen. Imay ko sa party challenge kaping ang kaano one back check up. I-paralyze mimi nan page written. Sinong may kakilkilang rane po. I-praise makakela iliyota. Kaulin sa rawikan, masa ng kosmiyan ng kaulo. Chay kasaliyang kau na chay kapang kalangan. Ay sa may koy tamasi sa kalangan ng aramas. Amang kita sa pulis sa kana. Sa kalangan. Ay kupuran kau na chay lang kaparan ni ran ko ras poen kap rong chay kapagapo. Kamata nga pasapon kichay lang kapang ran koras. Ichapta kapang siling o may kapang lang. Ichukak mo ke. Ap nan mga yaya sa may kakalak yang kauno. Kauno mga yay mo nyo. Ilukwar yang kauno. Kamawi yala. Puipan wiyala sa po'y mamuchuan tatag. Ay sabi so mau siya kintawa puksarawi. Puy ko ertara nonoy papa men sinsila ng mga dyan. Puko. Auto po ako sumibanta. Pasang riyala masakir. Basin chimita lale. Main ko kawait sa pong sojo pong. Ay sabi ko to nan moron da. Okay. At dami sojo man da ko masana na watawan. Minan masanan coach ipalingan ni chay yamongon masanan coach. Kichay lan payaw taw ke masanan coach pen ko eta palingan ni chay po kaitan butuk mepan ewang kauno kaitan butuk mepan kam kamera setan. Ciyak pa na setan kaitan butuk. Palingan ni chay. Yang na chay pang kodak taong kauno nga na chay lan kaitan po chay lan kakewang kauno. One loud na chay payaw taw ke masanan coach ew kaki wiyala kauno awiyawiya. Ipay-payaw taw ko wewe kila kaweta sa pulmawasan ay kakala. Kauno kan raprabakis sa pul machod tatak na melel. Karas kak tatak. Ap na melel siya mabang kauno. Kasampan. Medyo ya pata-pata. Kuya mga matawat. E mga ikapul. Ap memorki apat. Imay ko sampan ki. Ikin pata-pata nan kuwami siya yang mau kebe. Kasi way turin scripture. Abang kapangatan ng mga ray. Tama ka sa kwan may pagkapula way yung mga sano, apan pati tiparan kap mamawaki. Iyon na ka sa kwan. Amen. Kap nga coach. Ikin gogo kiseli ay testimony maulan sa mga pwede ikakatete na nela ikotru. Iwatag lang puksarawi o ipikotru processor. Kauno na batal. E mga sani kung ay kotorey. Kecai makin soja baik yang, kecai makin wawait kepena caikan, jangan mau ni, jangan mau yang pembekan. Kau nak kasih nenek awi kumai kotor. Kecai biar pun aku seli je tuan sabar pada pagi yang kau mau lakukan, I know kita mai memang kau mau kumai lah, pakai tang kupurai semua. Amen. Orang kecai biar kakan pe, asal kecai kau tak boleh tak kotor. Go in faith. Wiya na chay kau tak. Kichay kau tak cha miyayak na salatak na maran kaun Jesus. O kita kichay ko ta wasa in faith. Achay poson. So man ko kita po yang cepat jam. Karos ko to po kau na ban masa nung kichay ranwat. Amen. Kasampal kasanting kau no So cepat ke wi kasanete na ibang pata-pata te ewang kichay ranwat. Ay kupuran kauno. Pagkita kauno kan dengan kilang na mongonyongan kapweta sa pulmamasa. Kahit yan siya loki, ay aprokula mo isa baik. Medyo siya pata-pata ko ibiyasang ka. Kasi nanta mo na ramas, ulangan. Liyan coach, dan coach. Asa may kalep na. Jepel, nakchay pang person kumasa ng coach, kachay pang kakisa na mo.
kekait nan makalakal kowe paluan ma api masalan kos mebang yang cai ken ipa so kowe ya kismasa rong te kilang te sangai song song kapal yo le yang masalan kos mi banta tongki japen ka telecom ama so che masalan ko che chi pambasan ko masalan ko japen ban bangai sikan kecai amen or custom pal kecai dan person ke masalan ko Word silu tetap makoto rey kejailan rong nasa no kejailan kapayata rong nasa no wewe ketete ki o kejailan baik o kapayata strong silu ba rong niya cepan pen wata te rong asam petangkan ay sa pagcepan pen wata ka uyaya rong Patamak cayin taway sa nakacayin kangkong. Kalakaman bakpasang puksarawi silent written. Silent written me, watawat kanan bangong. Jepel pampichi yung kati. Watak nilaw. Ngoy siya kung kasapan kachon lumaya te ismam lumaya. Yan, watawat. Kalakalam na naipara wiwiyay watawat. Sala ngayon witaan wrong. Wanan ba ngayon alit tumaw pa yan. Wewe kitete kila tamang kao na mamasan yung ngayon. Nan ewe ran. O kayo kasampal jalan baik o kabayata. Me jojo lelaja rong ja tete kila up so ja kiyam ne wiya. Timi watong jairan wasenta ko in faith kicayana na poson. Imasa ng ban karada chay poson. Wan law tina chay law yaw tekin kicay masan at chay poson kao na kokot. Kakayta. Nakao na banta, okay! Laban na chokoto na isang pong siya ng mawad. Awi kakit na tangki. Amen? Monay ko lang liki, ni yung kakuwam, siya tan kinta. Kakap. So, chumi pa man rongo. Ew kakuwan kinkoto, ew ngil kinkoto ni salangay siya kinta. Kakak. Kauno koch kiyang uke, manaman wisak. Manamanin bawetin, manamanin kapos sapal mamasan. Kayo kasampal, jambasan ko siya, makalakal mo na ibang kapos sapal mamasan. Kaya kaya naman sa pangkas kasabitan niya. Amen? Puralaman sa may sumawi wanon. Each of in scripture may yang ala. Jeremiah 3:33, challenge ko riyang kaulo. Wapang kasali yung kacay. So ka puriyang ikan. Ori may uyay ikan. Loko-loko yang kau. Isa sen takap, isugin takap agak, wami isugin takap agak. Imay ginday kin, loko-loko yang kau no. Kin papa kere, kaitan inom pulopol, kaitan imo mo yan ma. Iman pura ngaluta. Ikun wiwiya sangan ko sa iko. O ngay kin paypayan. Ay sa wanan March Patio, Jackie ranti ni Jackie kin patpata. Ima kin kaisa na mahawkin niya. Lang masanan ko siya, kiya niya koporapor. Ilale stage yung mga kaiban, wano-wano sa may plangla, imela. Ima kan miminan mga yan. Pues sila kakalo, sila kakilang mga, ikakilang atiyat. May ako sa pagmakit. Amay ban, panilalat, ikakilang question on sa insal. So lang mo kita question sa insal. Amen? Amen. O scripture may quality. Matuwano silisak silu. Jalan rapaga mas kwen coach. Ay sa wajautan isang kiyang kauna. Iban rapaga kwen coach ay kulan mo ni payo. Jok chay simban. When yan don't pay. So maulayo. When nanima iban kotong kauna. Imesang karas. Ang tanut tatang kechok-chokan ma, ye chok-chokan ma, aku purkian kamawi wala. Amen? Kalangan coach. Murmurito sang, okay, pakilangan ta scripture menta. Romans 10:17. Wow. Ay kun rong-rongan chakya papatak, may mayaw kita. Miyolay koporapor. So la ko golmenta, okay ma, chon-chon la imela. Miyolay koporapor. Iyo sola magkauna may bang loko-loka yan. Iyo sola may bang rong-rong masanan coach. Ay sawa right away, imen naingkir puksarawi. Ay sa may Pastor Rica Ariapot, watong yung puksarawi, tuwa siya kakapatong yung milyenyo. Walay berantita.
book was master and coach me bang come awila in that young book. Glam manaman in a jay cose, yeah? You can lama me pink was cose young being why a count of a damn is down and I'm wrong. A corona may inta, book me bang, Casala Takiola. I say costum master and coach me bang, Casala He sang let's have a scripture go. Kupur back. Amen, amen. Inanan perantaran me yalet na ipuksarawi. Ara yan sa me ikin wat ko ikin kilangataw scripture nta. Oh, utan. Ngayon sarawi yang yap sa chuwe yaki. Ay romorong peta, besides an Romans 10:17 machay posen tan koerta sang nya chay romorong. Nasan ran chorus. Kaiten insene yati panro. Ran chorus niyad le ran sarawi. 24/7. What chapel me bachay 24/7. Ran euk chay tola sa masanan ko ja chapel ban. We ay kachay bakchay ban sa nakako. Or kostambal kachay lan uta champon masanan coach. We ilok yo lapake yo typhoon yo bagota yet kachay changachang in Jesus name. Hallelujah. Arima word to 11 sentence of kotong yan sa magchay ko go in faith. Jesus awiyawiyan. Moy me ban coach kiwe kapay. Moy me ban kamawi lang soma. Moy me ban kisang am kapunat. Moy me ban kisang problem na peninit problem na pot. E koskosi na awiyawi. Kichay me sa chama to. Ari lapin lo kaya ko sang go in faith. Kichay kotong ini achay posani. Pake o kapeng kiyang ipo ya ko chini no kitya iko chen inaw. Eso chuka kasa pungala sapul mai inaw. Kaitan ku perang kanok cairan isai suat. Kaitan ku perang kanok cairan ya jojo pun on ke bil sabe. Mak caipan morning ke kanok put God first in everything we do. Sang chorus ban mau. He's a way maker. Apan langata al chorus opportunity to chorus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Ari masan no me ban kaira ta che poisan bok che lenga alu ki we nan poisan. Ni koporobo go in faith. Kachanget na che mahalian go in faith. Ile lo ma cha ko go in faith. Jesus irayan. Ya che kopunat. Share ang kaano kan kupur parenti kapakat me sincere sang nan mo yo. Kaitan yan kalakala silent kaya puno de ako isto confess out. Ana ko isa na kilina wa check. Amen. Amen. Kap nga coach, kalanganan coach. Pura lang sarapin me so mawo. Ngayon sa rawi confirm may banana na share mao lang so mao. Silent salatokla. Salatokla. Ang sa magchay praise tama ko tong yang wal yo kapilya pa na. Wal yung kapilya pa na, mawewe, okay, kasamo Christ, wala masaray maporporta. Masaray maporporta, sang masako ito, wala perperiray. Rete kage itong kauno. Rete asola kauno. Iwala magchay, kamaratira sa magchay praise. Ay sa magkasalatak na ka, may tang kauno, mauhunsak, welcome to Bangkan, surrender ang mau, wall which marathon ni Marangkang Jesus. Amen. Salatak lang minyoya. May pampitoy lasang natamag may walong itong kaunok ka, jore na ka, sore sa buwan sa bawat, chay barabaki, north, east, southwest, chay sudibantiyan. Or karatak kete mo itang chepel and kiway matamataw me, dami na kiyaro. Buk chay barabaki, chay sudibantiyan. Chepel mabanta, ang pimperato. Jepet bang ko pura dami na kiyar. Ren kauno sola la. Amen. Amen. Ari imi men kejailan bosan tatjang jailan den tatjang jai saulang. Makom ken yang kalkalok jai den tatjang chuan tatak. Kejai kiyang ne wi melen pokaw me rong kejai 24/7. Ang sabi ko ta mo na ramas and tuwecha ay kalakale. Keter may tang ngil makaitan masanan coach and payton ang salaman. Hallelujah.
ya wewe lokaya makaitan masanan coach po kailangan chay lokaya likam na kinkap ng atawasa Amen. kisin ko na chika tamak chay kiye amanaman Praise the Lord. either mangaw e bless aramaso matama chay kiye sa kanakan e kuryala ka welang na Yes. or istaw lang man chon tatakan kauno man en hasa kawasan ki payaw tao to masanan coach po kano sa rongata menya me masanan coach o kaiter me yame sang chepet ka wuti rati ka baka kila na maran kaun Jesus o move from there yeramen rom o kotla nampa imo kan ka pangatawasa tamak chalan logo masanan coach sujuwa sayo nang sarawin tak may lapilin tinda tano puino intinda may lapin tinda rai kachaw jo rai problem so ran kaun na machepan wato Or kalangan ko, kau takkan run watch a pwede ka kon, wal may ko sa kasaya ang marati. Pin ko we o ngoy me pan pilatay pan sukay lamang, way mo itang Japan and purang build the wall. Ewe. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Pin kachay me pan sukay lamang kayo pin mo itang wall at yan purang build up. Achay ewang coach and kabu. And pelakla, Japan makin pelakla aja ewang kauno. Main ko mastang ran was kola. Kecai sojo maitam pelak was wal wasan koita. Kecai pan alia lunan leman coach. Kau para kors kauno. Kaita na bangsa nakapal. Aban nakapal po yung purang kauno. Kecai dan pawet kapal kang kecai dan koita in Jesus name. Amen. Memang mencinta mesau nak apa saja supaya kau pada anak jog. Mereka kau nak mau kau nak inventory buat mereka sabun kaya sabun kau nak kau nak saja songsong. Mereka peran kita kau pun ni capai apa saja auto kilau masalah coach. Ay bilingan ke mesau supaya kau pun lu kan sensitif lu. Ni ay terakila masalah coach itu kaping yang kau nak. Wei kene ke kau nak. Mang Lord isobay ka one much. Komasa ni kompang peyam niya. Mang Lord sulana isa just to komasa ni kompang waskito. Go in faith. Apche banana go through process. Kau no kaskasinan mo wow. Kupurma ka isa chemain. Kau no kaskasinan mo child. Yet child go in faith. Go through process. Payam sa pulmang coach masan. Pag child grab tambak cailan anes hang kauno. Tua aja iman waran kistosa. Kauno kita kiyo yet. Ayap jang senai sampa. Yamasa kiyo. Kauno yet. Imasanan coach mi bangsian kita me okwe yo rang kauno. Imasanan coach. Amen. Ari me meleu kiang kicairan wat. Lala coach. Go in faith. Tirapi masanan coach. Ran karas. In Jesus' mighty name. Kaunan ko chin kapeta sa pagmamasanan mong yung garaso ko chan baik yang obuya sang nang was kola. Tama na kiyar pulikiti po eswara la che barabrabak yung pangata sa laharmiya. Amen. Kalanganan coach.